Reka tukomereze mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze, umuturage arashinja umuyobozi w'umudugudu kumukubitira mu ruhame ubwo yamushinzaga amafaranga ya mituweli yari yamuhaye, ariko uyu mubyeyi ntibayamwishyurira kugira ngo abone ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe umukuru w'umudugudu yakubise uyu mumama amugira interi. Reka noneho dukomereze mu karere ka Huye. Hari abaturage bo mu murenge wa Gishovu mu karere ka Huye bavuga ko ahakorerwa urugomo rukabije, gukubita, gukomeretsa ndetse no gusambanya. Ni mu gihe umuyobozi w'umujyi wa Huye yabwiye aba baturage, arababwira ngo nibatange ikirego kugira ngo aba bantu babashe gukurikiranwa ibyaha bashinzwe. Kanone tugaruke mu karere ka Ngoma. Hari abaturage bo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Mugesera mu karere ka Ngoma bashinja umuyobozi bw'umudugudu, naho ikibazo cyabo kirasa n'icyaba abandi. Barashinja umuyobozi w'umudugudu kubarira amafaranga ya mituweli bishyuye mu mwaka wa 2025 ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe bajya kwivuza bakabura bagasanga nago bari muri system. Ni ncamake y'amakuru. Ni mbere bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye mugiye kubana mu makuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Ubwo tugiye guhera mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze, umuturage arashinza ubuyobozi bw'umudugudu kumukubitira mu ruhame, ndetse ubwo yajyaga kwivuza kuri Centre de Santé uno mu mama yaragiye asanga ubwishingane mu kwivuza ntabwo mukuru w'umudugudu yabwishe, cyangwa nyine yatanze amafaranga kugira ngo agere ku kagari bishyure ubwishingizi kugira ngo ajye kwivuza. Ari mu gihe uno mu mama yageze ku ivuriro yivuriza, amubwira ko atatanze ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe yagiye kurega mudugudu mu bayobozi, mu ruhame rw'abayobozi. Mudugudu rero abyumvise mu gutaha aramukubita amugira interi. Ni mu gihe mudugudu ubu ngubu yatawe muri yombi kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo gukubita umuturage. Reka tugaruka none mu karere ka Huye. Mu karere ka Huye hari abaturage bo mu murenge wa Gishavu mu karere ka Huye bavuga ko babangamiwe n'urugomo ruhakorerwa rwiganjemo gukubita, kwambura ndetse no gusambanya abagore ku gahato. Ubuyobozi bw'akagari ka ubuyobozi bw'akarere ubuyobozi bw'akarere buravuga yuko bwagiriye inama aba baturage kugira ngo bajye batange ikirego muri RIB, aba bantu bakurikiranwe ndetse n'icyo kintu babafashije. None aba basore bagenda basambanya bano bagore muri rusange. Ni mu gihe ngo umugore umwe bamusambanyije bamuzirikira ku giti, umwe avaho undi ajyaho. Ni mu gihe uyu mugore yabuze n'ubwataka ariko abura ikirengera muri rusange. Mu gihe yagiye kurega bano bagizi ba nabi, ajya kubarega ku bakuru b'imidugudu, ndetse abakuru b'imidugudu batinya aka gatsigo ka bano basore zifata abana bagore ku ngufu zikanabambura, bazitinya kubi. Ni mu gihe abayobozi b'inzego z'ibanze bahungabana kuko bazi ko abangaba ari indakorekwa cyangwa ari indakemwa, ariko ubuyobozi bw'umurenge bwagiriye bano baturage gutanga ikibazo muri RIB kugira ngo izi sore cyangwa ababishyize hamwe nk'agatsiko kugira ngo bafate abagore ku ngufu babashe gufatwa, bakurikiranweho ibyaha bashinzwa byo gufata ku ngufu, gukubita no gukomeretsa. Reka none tunyarukire mu karere ka Ngoma, ndetse mu karere ka Ngoma humvikanye ibintu bitari byiza cyane. Hari abaturage b'akagari ka Ntango mu murenge wa Mugesera ho mu karere ka Ngoma bashinja umuyobozi w'akagari kabo kutishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante. Abaturage batanze kuri uyu wa kane bamaze amezi 2 batarishyura ubwisungane kandi amafaranga barayatanze. Iki kibazo kimeze nka cya kindi cya wa mu mama mu kanya tumaze kuvugaho, ariko hari aho yari umukuru w'umudugudu, ariko ahanga noneho ni gitifu uri gushinzwa amafaranga y'abaturage. Ubwo abo muturage nawe agiye kwivuza, haciyeho hafi amezi 2 yose ubwisungane mu kwivuza bwiwe butarishyurwa kandi amafaranga yarayatangiye ku gihe. None ubu ngubu ubwisungane mu kwivuza akaba ari nabwo.
ni mu gihe gitifu yatubwiye yuko ibi bintu agiye kubikurikirana amafaranga yari yatanze ahubwo ntago arajya muri system kugira ngo abangaba rwose habayeho agakosa gatonya ariko batubwiye ko bagiye kukakosora. Ni mu gihe rero ngi mwarimo mubana kuno mu muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Okay, noneho niba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro reka nkwereke utuntu twikora, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho nangira kubwira bamwe bakoze subscribe muraba agaciro kuri twebwe ndetse ibyo tugezeho ni mwebwe tubikesha, gusa Imana ikomeze ibaturindire ibane namwe.